Sidi Sakombiran Ayana Santokeri Common Zone 4 5/31 Asai Bot Hadaba Changmada Bot Hadaba Loire Haiduna Nipi Macha Amakanga Hare Hari Nipi Macha do I Masaki Kanga Hodre Ayang Tolokoda Aramai Kanguna Niana Munimungang Digi Ayaksu Aramai Kanguna Hana Kalu Digi Prismina Angon the Hangakuda Aramai Kanguna Niana Hairudo Ampara Lai Habudo Madu Aran Wapamni Gypsy Toro Lai Pune and Haribudo Aran Wapamni Ishasing Amadi Aramai Timoni Lebang Miamna Ayapungapiu Lali Hajari Sakombiran Loinavi Zawiana Miam from the Saint Toxeri Aina I Buran as I bought Hadaba talk Kiaga what Hadaba talking Matam the media from the charging around by charging Bulan over to the Aina Mana high washing door around when me have a second than Aina Satlaga charging Mapamda I Panatali to Hangang around when I Sasalagam with the Salaga Hajeri Matamatuda Mokogi Hagi Mako command the level can be Chanupa Amana Pabung Nangai what the Yamla Lima Adubu Pabung Duan Tang Kubiraga Adegi Legagi Maya Baby my bin Kragalaga Pabung Tang Wari Hanazagi Aduka to Tona Simana I Harakodagi Aina Agi Puroba Amadi Maya Baby now Karaga Sasaraga charging to go Nazari Masik charging the Laponate Ainhana Agin Pagi Aswebado Kangbadagi charging from the Inhide Sasarugani Adubu charging the Yama Pazana Pabung the Tobaxapogi the Yamna Tina Soya Dubu Ima Ganta Minerasi in a Harapadegi and charging that Matundamwana no Babun to High Leroy Aduga charging Mapamda the Braza Mayang Mapamda Agin Pana or the one Aram Gangado Aina Tapiu Hidena Mayang Mapamda Hijeri charging Mapamda Hijeri Hayangju Press Media Mapamda Amadi Lebang Miam Press Media Lebang Miam Amadi Zara Maisigi Mapamda Saint Toxeracani.